DigiLocker hi mel thiat lo te po kan la om mai thei boka kumsang ni le som panga dai to khan mi puite man thei turin India rama chon release ani to a eng ang chi atangkai le thange ani a eng tin nge kan manang enge apoi mo na soi kan tum le don ani aling hi description lama karon chop chuwa kanga mang lo te point man ve nge kan tum to don nia Digital Locker Engineer Er.Chhungpuia Renthlei DigiLocker hi enge ni DigiLocker chu India sorkarin India khua le tuite hne na I.T Act hnuaiah electronics media hmanga original document anga hman thei tur documents and certificate rang min pek chua theihna le him taka internet kan document poimo kan da khol theihna hi ani DigiLocker hi digital India hnuaiah India sarkar malak na poimo takani Prime Minister Narendra Modi chuan July ni khatsang hi le sompanga khan adua piang man thei turin atlang zar atum ber chu atul huna pianga khoi hmuna tangpua ol sam le rang takalak chu thei tura documents and certificate him takada kho mania tin hard copy xerox tam lutuk ti tlem na ni bok DigiLocker documents and certificate te hi chihnia thenani uploaded document kan upload te issue documents digital signature nena document minron issue sakte kumsang hile som pasari February ni riat khan India sarkar lai pui chuan I.T Act 2000 hnuaiah DigiLocker hmanga documents issue te hi original anga pom vector anni thu ati chuak to bok Ministry of Road Transport and Highways chuan driving license registration certificate le lir thei kai nok document reng DigiLocker hmanga issue te hi India rampua pom vek an ni thu notification ati chuak bok enga mobik thila an phut kher ani lo chuan driving license hard copy keng kher lawin lir thei pok an khal thei ti na ni chu DigiLocker layout le features DigiLocker layout hi lom sang a thena ni a pakhat na dashboard login ve le a page ron lang masaber information poimo tarlan na pani na issue document issue list le pechuak tu link tarlan na le download theihna pathum na uploaded document kan upload list tarlan na le atulanga update le share na palina activity DigiLocker file upload download le kan thil ti sang chin chia na pangana issuer document min issue saktu list tarlan na parukna drive keima ni document kan da thatna hmun enge atangkai na lekha poimo driving license voters ID education certificate pan card Adhaar card migration certificate le adangte zon buai le mun sang ken kual ngai lovin internet kan khoi theina hmuna pianga digital device cell phones tablet computer mangin kan mamo kan hai chuak zung thei Mizoram po class 10 12 certificate and mark sheet driving license le vehicle registration te po original keng kher lovin kan hmang thei to nakin loka chuan case certificate residential certificate income certificate le adang te po issue thei alanianga mi puiten ol sam zokin keima ni document poimo kan la chuak zung thei to donani hei ba ka hianin DigiLocker hi keima ni documents poimo da thatnan kan hmang theia uluk taka skena upload mai turani keima ni da chopte ero hi chu original documents anga hman thei ani lo document him taka kan da thatna ani mai DigiLocker hmang tur chuan kan in sign up ve phawt angai India citizen tu po India ram chunga cheng tu point kan sign up thei DigiLocker hi Adhaar card ne na kal kop tlatani wangin Adhaar card le ngei angai pakhat na DigiLocker website a lu tur website hi description lama karon taang tin Google Play Store and Apple's iTunes atangin DigiLocker application hi download thei bok pani na sign up button a click la registration form fill up tur aron langang pathum na registration form a khan Adhaar card a ziang chin iming
date of birth male female mobile number email id Adhaar number fill up ro palina security pin 6 digit idu du type ro chin chia tur aniang hei pangana submit button a click tur parukna mobile number rawn verify anga adik chuan sms mangin otp dongang otp kha enter ro pangana username and password tur type le la ti chuan DigiLocker accounts isiam zota DigiLocker lu dan pakhatna DigiLocker website a lu tur tin mobile hmang ani chuan DigiLocker application hongro panina sign in button a click la mobile number Adhaar number le 6 digit security hmang emo username le password type ro pathumna ti chuan DigiLocker a ilu tanga document issue le upload ati thayang palina profile option a lut la I profile update thayang tin nominee jiana tura khan I nominee tur inu pa emo fa emo nidu du ada thei bok share tur poimo te DigiLocker website mi pakhatan 1GB storage capacity ani pathumna file pakhat upload tur hi 1MB in alien tur ani lo palina PDF JPG JPEG PNG BMP GIF file type a support a palina file te hi mingmumal takpek tur ani DigiLocker website pa antar lan danin DigiLocker hmang tu te hi kumsang ni somni pani July thleng hian India rama DigiLocker kaltanga document pek chua to za thi crore zanga som pali lai atling to a document issue theitu organization sang sang ni za som tu pakwa an om mek bok tuna hian India mi pui crore som pakhat point pali lai DigiLocker kanin register to boka ni tinin register tharan om renga DigiLocker hi lamang ve lo ni chuan han mang ve ro le